Mwakoze cyane gukurikira Alphonse Sport TV nk'ibisanzwe ni imikino aho iva ikagera mu isi ya siporo, mbibutsa yuko siporo ari ubuzima. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda, nta kindi uretse Sekafa Kagame Cup yatangiye kuri 24 Nyakanga, aho ikipe ya Vipers yatangiye ifungura umukino hamwe na Garde Republique, hanyuma birangira ikipe ya Vipers ihannye ikipe ya Garde Republique ibitego 3-0. Farouk Miya ku minota 17, ku minota 38 Abdul Karim Watambala atsinda igitego ku minota 45. Match yaje gutangira saa 9, ariko match ikimara kurangira abantu benshi bari biteguye, cyane cyane abafana ba APR bari biteguye match ikomeye cyane igomba kubahuza n'ikipe yo muri Kenya yitwa Gor Mahia, aho match yaje gutangira ku isaha y'isa moya. Ikipe yitwa APR yakubiswe, yahanwe cyane, yatsinzwe bikomeye cyane, yandagajwe n'ikipe ya Gor Mahia, aho ikipe ya Gor Mahia yaje kwitsinda ibitego 5-0. Urumva ko ikipe yandagaje indi rwose. Imita ya mbere yaje kurangira ikipe ya Gor Mahia itsinze ibitego 2, hanyuma imita ya kabiri kamwe haje kujyamo ibitego 3. Nyamara imita ya mbere ikirangira, abafana bari bazi yuko APR ishobora kwishyura ikanganya cyangwa se ikagombora muri rusange, ariko siko byaje kugenda. Ahangaha ikipe ya APR yagaragaje urwego ruri hasi cyane, dore ko hari hitezwe kureba abakinnyi baherutse gusinyishwa, kureba nimba hari ikinyuranyo bagomba gukora, ariko siko byagenze, no gushakira mu mukino utaha. Senegal nyuma y'imyitwarire mibi yagaragaye mu isi ishize mu gikombe cy'isi, yahisemo kwirukana umutoza wayo, hanyuma bari mu biganiro biri kurangira hamwe n'umutoza Patrice Vieira, umufaransa wahoze akina ikipe ya Arsenal, akaba yaramaze iminsi atoza amaklebe y'i Burayi. Rero Senegal ikaba iri mu biganiro rwose n'uyu mutoza, aho bifuza ko yaza akavugurura kampu nyuma y'iminsi myinshi bivugwa ko muri vestiaire ya Senegal harimo ibintu bitari byiza by'agasigane ndetse no kutumvikana. I Burayi Jurgen Klopp yatangajwe nk'umutoza mukuru w'igihugu cy'Ubudage, aho nawe yitezwe guhindura profile, yakazana abana bashya, akarema impano nshyashya kugira ngo igihugu cy'Ubudage cyongere kigaruke mu makipe aba ari favori mu bikombe bitandukanye. Yavuze yuko umunsi abafana bazagaragaza ko batakimushaka, direct azahita agenda nta zindi ndishyi yatse. Avuga ko icy'ingenzi ari ukugaragaza urwego rwiza ndetse no kugarura ikipe ku murongo. Ikipe ya Leeds yasinyishije umunyezamu wa Manchester City James Trafford kuri miliyoni 40, ndetse hazamo na clause Manchester City ivuga ko umunsi yongeye kumukenera kumwisubiza izamugura miliyoni 60 z'amapawundi. RG Bamba ikipe ya Newcastle yamusinyishije kuri miliyoni 35, ni midfielder kuva mu ikipe ya Monaco yo mu Bufaransa. Barcelona deal done yarangiye, Karim Adeyemi from Borussia Dortmund, nawe uyu musore bamaze kumwibikaho. Murumva yuko ikipe ya Barcelona umwaka utaha bayitega iri buze gukora, irakomeza ifatire rwose. Sinzi ibyo Real noneho ubwo iza kuza kuyibwira. Mbibutsa yuko mudukunda mu kanda subscribe, mugasharinga ndetse mugashyira comment, ibitekerezo byanyu mukabishyira muri comment. Mwakoze gukurikira Alphonse Sport TV.